abakazi aba baba bebembirwa ambasada Joan Rwabyomera owabire ambasada wa Uganda muri Nigeria hamwe na mukuru w'ekitongore kya ISO otireho n'orukuru w'ekitongore ky'amashanyarazi kya Electricity Regulatory Authority engineer wakoziriya Tibarwa. Aba babanza no kugambaho n'abeegi bishomerera hari assembly kandi na bwanyuma bazo mu rusisira n'abeegi ba senior ya kana eya katano hamwe n'eya mukaga kongera kubatera umuhimbo. Anti obwenginiya bw'abasajja bokka oba amasomo agakutuusa ku mirimu egyo mazibu nnyo egamba bagakuggyako byuteyo ng'omukazi ate baleke kutwala kuddira kitone mukama kyeyabawa ekyobukyala okukikozesa ate okuziba emikisa gyabwe mu kukola amasomo aganabatuusa ku mirimu nga gino ffe gye tukola. Abokuba tushemegwa nkitamu ameeza n'abaana biitu tukabaha platform aho ko umwana nabasa kuba ari weak in a certain subject konkari kumanya ngo ayine strength in another hatu wamujema kore cyokwenda kandi nuwakuza kubecho cyenyini not you umuzire nchimuretera ki maybe not perform well. Okutoro umuhanda ogororokire okuhamera habigenderwa byabo hamwe no kwekwatsa mukama naye n'enshonga nkuretasigwa nyuma omu kiganiro eki. We can confidently look forward to a better tomorrow, to improve the future, better services, more girl children empowered, succeeding. Abokuba wakora emirimo yawe ukagikora with the purpose nkiyamba munonga than gukora mwe gadibengari. Abahonano bagira ngo kigenderwa cyabo tumwana wo mwishyu wenka kandi n'ababojo babinire ntekateka nungi omubero byomisho. Tulina entegeka obugago bw'omutaka tulina entegeka okulaba nti n'omwana omulenzi talekeddwa tayo naye okwogera naye okumubangula okumutegeka. Minisitiri by'amashanyarazi hamwe n'obugiga bw'omwitaka etwire omuhuriro y'okurwanisa okushorora omu kikora ky'abantu kurabira omu kutaha emirimo yabona hamwe n'okwimusira akari omwana w'omwishiki aha bwa TV West ndi era akiza.